Dobar dan, dragi prijatelj. Dobar dan, dragi ljubimci. Jeste ikada pitali kad vidite ptice pada i nema perja? Zašto pada i zbog čega pada? Jeste pitali koji uzrok je taj padanje perja? Danas u naš temu ćemo pričati šta je najvažnije i najopasnije insekte koji napada naše ptice, a koji ne vidi se u očima, a inače to je taj insekt ili jedna mala životinja koji se ne vidi i to je napada, inače baš napada perje od ptice i onda počne sisati krv od perja i zato počne taj perje padati. Sad sam ja, inače kad vidite da je perje pada, onda da ima taj insekt. Taj insekt inače, ja sam pričao dosta video na taj insekt. Inače taj insekt je tekoti koji niko ne prati i ne vidi zašto i zbog čega. Ja ću staviti sve slike od tekoti samo da vi vidite kako to izgleda. I ja ću napraviti i rješenje za tekoti, početak kad počne tekoti, kad primijetite da tekoti je već ima ptice, kako da to riješimo i na koji način i da riješimo i koji vrsta kemije ili na bazi bio šta ćemo koristiti. To je, ako primijetite odmah, ako je počne već dosta dugo imaju tekoti, možete koristiti ove metoda kaj bom ja vam rekla, ali ću ja napraviti posebno video. Zato je meni nije dosta da pričam u liječenje ptice od tekoti, a to je treba posebni film. I nažalost sam htio napraviti, ali mi je kamerom je otišlo stik i onda sve sam izgubil, sve video kaj sam imao, kaj sam ja pripremio, sve sam izgubil i zato sam ja malo kasnije došao do filmovi i sad napravim nove filmove. A uglavnom je taj tekoti inače napada taj ptice i onda cisa njima krvi. Zato je pada. I šta ćemo napraviti u taj slučaj? Ja ću otkriti nešto, ali ću ja napraviti cijeli film u liječenje ptice od tekoti. Inače nema bolje od piskavice. Ja sam pričao o piskavice dosta i jako je dobra piskavica i ja ću napraviti recept kako, na koji način da mi liječimo iz početka, da ne bude imamo tekoti. To znači prije imamo tekoti da tu liječimo taj problem. I ja sam rekao par puta i ja sam pokazao da stavimo u kavest piskavice i tako dalje. Ali sad ću ja napraviti posebno video za taj piskavice, da sve vidite šta može napraviti. Čak i piskavice koje ne zna, to je inače Arapi. To jede kao salata. I inače taj, dobro sad ću ja otkriti dosta piskavice. Inače taj tekoti je najopasnije insekte koji napada ptice. Mislim, a gdje one živi?
Ona živi najviše, ona je, voli mrak. Znači po danu ne možete vidjeti ili ne možete, ne je da primijetite, ali po danu ona voli, inače voli mračno. Ona gdje najviše vidi, se umnožava. Inače najviše umnožava to je u gnijezdu, a gdje ima ptice. Ptice ima mlade i onda je napadaju mali ptice i onda se ugine. Naravno većina ne zna zašto se uginulo ptice. I naravno to je jedan uzor, ne mogu reći da je 100% od tekoti je uginulo je ptice, ali to je jedan od najveći uzor koji mali ptice se ugine. I zato je i u higijeni to je u prvom redom, to znači gnijezdu morate dobro očistiti, ja ću pokazati točno liječenje kako se liječi tekoti iz početka, čak je od počne ptice pariti do stavljene jajce u gnijezdu, dok izađe ptice iz jajce. To imam sve imam sam ja sve filmovi, ali ja ću sve to pokazati koliko moguće ja to pokazati kako su držite higijenija. Najvažnije je higijenija. Ne produžim taj video, ja ću sve dole napisati karakteristika tekoti. I inače tekoti, ako ne primijetite, ona u rok od 2 do 3 dana zlegne njen jajce i onda se poširi, jako brzo se širi. Pogotovo kad je mrak i toplo. Jako je opasno i onda opasnije za naše ptice. U taj period, u taj vrijeme, onda treba onda koristiti kemija. Tu postoji prah ili čak postoji neke kaplice koje se stavlja iznad, isto kak je mačka, kak je pes, koje se stavlja za krpelje i za prhoti. Prhoti. I onda se stavlja iza vrat, ali to je posebno za ptice, koje se stavlja iza vrat i onda se stavi jednu kaplicu i onda to se uništava ili bi reći da je izbriše ili otiže ili ugine vremena na vrijeme. Morate gledati kavez, morate očistiti ga, dobro očistiti ga, da ne dođe do taj problem za vaše ptice i za moje ptice isto. Ja vam to pričam, to je znanstveno dokazano da je tekoti to je najopasnije insekte koji napada životinja, pogotovo ptice. Imate internet, možete gledati na internet šta tu tekoti. I onda vidite i njen opasnost za ptice. I želite imati pticu, želite imati zdravu pticu, morate njih pratiti. Kak se jedu, kak se piju, kak igraju. To sve morate pratiti. Igrake koje oni napravi svaki dnevno, čak kad spavaju. I onda nešto nije dobro s njima. I zato odmah doktori
staviti. Samo trebam od vas pomoć. Stavite subscribe, lajkate, stisnite zvono. To je sve kaj od vas tražim. I gledajte filmovi. Stvarno su filmovi jako su dobri i jako su zdravi i korisni za vas i za vaše ptice su korisni. Evo, ovo je sve od meni i vidimo se u sljedeći video koji ću nastaviti sa bio hrane i bio sve na bazi bio ću napraviti ili zdrava hrana i tako dalje. Da vi znate nešto o meni, ja sam inače završio sam fizioterapeut. To znači možete reći da imam znanje u lijekovi i u bio hrane. Da će vama sviđati taj video i vidim se u sljedeći video. Hvala, doviđenja.